Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share Reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Nanekoti me Te Tama by Aesop. There are 3 kupu hou in our kōrero. The first is timo timo, and it means nibble. Anei te tauira. Hoa ke tāua ki te tēpu kai, timo timo ai. Let's go grab some kai and have a nibble. Our second kupu is kuru, and it means to pelt or throw. I kurua te rākau e te tamaiti ki ngā kōhatu. The kid pelted the tree with stones. And our final kupu for today is takune, which means intention. Ko te takune kia kaha te ngahau. The intention is to have lots of fun. Kia are mai o taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānea te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Nanekoti me te Tama, nā Aesop. Tērā tētahi tama, nōna te haipapa kia tiakina ētahi Nanekoti. Ka whakaemi hea ēna i te tō ngā haerenga o te rā, e hoki ai ki te kāinga. Tērā tētahi o te hunga, ki hai mo te whai i tāna tohutohu, ka tū ki te pari o tētahi toka, ka timo timo i ngā ota e tupu mai nā. Ka puku te rāe o te tama, ka hāpaitia ai tētahi kōhatu, ka kurua ai te Nanekoti me tōna kaha katoa. Ka tukia tētahi o ngā hauna o te Nanekoti ki te kōhatu. Nā wai, ka whati. I te mataku o te tama i tāna i mahi ai, me te riri ka pupu ake i tōna kai hau tū, ka koropiko iho ia ki mua tonu i te Nanekoti, ka inoi ki te korenga ona e mea atu ki te kai hau tū mō te haranei. Tā te mea ki hai ia i paku takune ki te painga o te kurunga i te kōhatu. E ki, tā te Nanekoti i whakahoki ai. Ka herea taku arero, ko taku hauna kē e kōrero. Ko te kiko o te kōrero, kaua e hunaia tērā e kore e tāia te huna. The Goat and the Boy by Aesop. A boy whose business it was to look after some goats gathered them together as night began to fall to lead them home. One of the number refused to obey his call and stood on the ledge of a rock, nibbling at the herbage that grew there. The boy lost all patience and, taking up a stone, threw it at the goat with all his might. The stone struck one of the horns of the goat and broke it off in the middle. The boy, terrified at what he had done and fearing his master's anger, threw himself upon his knees before the goat and begged her to say nothing to the master about the mishap, as it was far from his intention to aim the stone so well. "Tush," replied the goat, "let my tongue be ever so silent. My horn is sure to tell the tale." The moral being, do not attempt to hide what cannot be hidden. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you're looking for a way to support Whakamiere, you can now purchase digital copies of all the stories from every one of our Paki Waitara episodes without needing to subscribe. Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the shop tab. You'll find all the Paki Waitara there. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtau way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It really helps small podcasts like this to grow. A big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. If you're interested in the Patreon subscriptions, head on over to patreon.com/whakamiere to learn all about them. They start at just $6. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.